Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa fi ayatin ukhra walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wa fi ayatin ukhra wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ana khiyarukum li ahli. Wa fi haditsihil ukhra ma akraman nisaa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma kalaban sedaja para kiai, para asatid dan ibu-ibu nyai, sekak dimaaftina tak bisa nyebut asmaipun tung situ. Mempelai berdua Abdul Raqib sareng Maisaroh yang berbahagia, kelaban sedaja para undangan hadirin hadirat, langkong-langkong keluarga besar pisan mantan laki Nabi hadir dan kaula sangat amol jaaki moga sedaja pada emol jaaki tining Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam mangken adalah malam yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Malam yang penuh kenangan, khususnya bagi mempelai berdua. Cepon orang dadi mantan anyar nikah senenga adek madenin sampai sebutaki mal faroh illal arus wa mal wajah illal dhorus. Tidak ada kebahagiaan laksana pengantin baru, betul? Tidak ada kesakitan kalau dibanding loro untu. Ada jung bungaan bi mantan anyar, ada jung sakean bi kek gigi. Istri dadia jajuduan mulai dari dunia kantos de akhirat, juduan yang seiring, sejalan, sehidup dan sepenanggungan. Dadia juduan lamun celengkan dedeng moga terus celengkan kapun. Diawali kelaban kekeluargaan baiti jannati
rumahku laksana sorga bagiku, amin Allahumma. Moga-moga tretan maisaro parenga sabar, mun reng bini sabar, insyaallah reng lakeng Abdul Raqib Jember alhamdulillah. Ngireng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ngireng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Tertibeng bili tore pasaper, da orang laki maklepa tore cepengker, malah seksana tore kapeker. Yang sabar jangan jalan dulu, takut terjadi tabrakan. Timun mira lo ibeki tabrakan tangki jareng kilo tabrak lama to dere ternyata. Nah ya mon maksa batok kodo sampai kena botol iya. Naudzubillahi min. Pohon mangkin bahas lampu biru nike nyamana lampu napa ingki banika lampu cinta alias lampu na mantan lo dadi mon mantan anyar nike siang malam ajolo netok ki tak kenapa karena lampu cinta lampu nah sakinah mawaddatan warohmah. Nyataake lampu cinta panika dining Gusti Allah. Wa min ayatihi, termasuk tanda-tanda kakobesaan epon Gusti. Jadi maksudnya wa min ayatihi, juduan yang terjadi antarana kedua mempelai maksud epon malam mangken antarana tretan Raqib sareng Maisarah kepanika tretan wa min ayatihi notuaki cek dari kakobesaan epon Gusti Allah. Kini kamon mantan anyar toro ne teku rukun apa ya? Cuma ruku kerapi. Tadi lampu mantananya nikah, nyamen lampu biru jalan terus. Kocak lampu cinta, juduan benika termasuk tanda kakobesana Gusti Allah beniking lantaran karebe manos. Ula lambak toman ngiding kejung areng tua. Sekaan mareng tua nikah ngijung sapenika tabuan reng lo aremong. Nyior geding bada pakeban juduan reng lo temoh kadang ratin lo lereng oben delai tergemon ngaji kok tak laki apa oben taring saya atas oben saya bebe ada oben sekali. Jadi juduan nikah lakar mutlak
kakobesana Allah subhanahu. Manusia al insanu bitafkir keng kuncoma bisa arencana, wallahu bitadbir tining Allah panika ngatur dadi juduan ban punten nika kuncoma kakobesana Gusti Allah. Apa jaipun ke muqaddas gela Allah debu uduuni astajib lakum minta ati bingkapi bingko eye moda apa sedeti permintana keng mon bi Allah taala tak tekanin ki sabab-sabab banyak mungkin seeben nika keng kita pantas gula emot para busdaja bada situng reng lake cek cinta nada kereng bada situng orang bini cek lebur kereng lake karena mon reng bini tak bisa minta langsung kereng lake tabali ke mon orang lake kan bisa minta langsung kereng bini yang umpamana bagaimana kalau saya berniat baik kepadamu atenang kok ria teromulia kasedoh kan terang-terangan bisa tanggi wani mangken nih katretan mulai lambek jamana kanjeng Nabi leede buaki zawiju abna akum wa banatikum senga anak-anak laken seda ben anak-anak binin seda Arya mon laraja juduaki mon selake pebiniin mon sabini angki sampean sada bu bani gulen ega dadi mon selake pebini pelakeen para sahabat mireng debuna kanjeng Nabi sekatika dinto ya Rasulullah mator nuzawidu abna namun selake nyaman kening minta aki pakai fabana tuna mun tepak kesebini malu dong ijo minta aki mun sebini hulluhunna dhahaba wal fiddata wa ahsinu ilaihinna bin nahlati mun sebini terotulia andi juduan reken mone bekasal terotulia baju laki Hulluhunna dhahaba wal fiddah angkuyin situng monandi mas emasan nomor 2 otabe perak wa ahsinu ilaihinna bin nahlati mon beri ke anak bini dia pabenya mon anak laki seket ebu mon anak bini seket raja apa 500 Ebu liar gobu bihinna mareke lake gele tero kereng bini jiria makana orang bini ni kesekening sare nomor situng li jamalia karena ratin make baju be mon geleng emas baju be anteng emas baju be benggala emas dia ratin kia jabani orang seratin emas mon landa kam masamaki orang tareng tenoro le engkina wonten dan kanjeng Nabi liar gobu fihinna mare selake panika seneng de kasebini gela karena emas nika para bustaja permata dari swarga makana reng bini nika kan sonan itamben emas orang bini mengangkui emas ni kemuana bersinar apa boleh lakaratin make baju be katon rat mon reng bini reng lake kanta oleh ngangkui emas pola mon reng lake ngangkui emas tako nganying mosoke lake nganying gula baton gina punten pon abalida urusan juduan penikah hak mutlak kobesana Gusti Allah jadi ale-ale bagian laki juga santre bagian bini cek ter kebeter bandi pikiran nongko marina sekolah ibtidak ngeledek sanawiyah marina SMI marina MI ngeledek SMP terus de SMK
Pak terus aku liya pakai ngasolo to bila saabini bila salaki apa gua bo nika nyamana para bustaja pandangan yang sempit mun santri menika para bustaja tahu sater kebeter sabab lacuduan kak dinto hak mutlak kabesana Allah Allah ada bu ud'uni astajib lakum minta dibingka sengko leki bingko etremaah mun lo etremah keng kilo pantas bedereng lake ereng bini lebur kereng lake teti minta tok akhir salake ni kegutak reng abini reng lain ada sajon pegel sebini ya Allah jereng seete dentek mari minteng ko bah minta keng pakeng minta tetangga tapi mosok ngomong Allah Ta'ala sadabu ud'uni astajib lakum dina makila abine taikon laji taikon lejeng lancing apa laikon ledudana engkau minta ada Allah Ta'ala oleh seminggu selake ni kedepa ke umur alias mate inna lillahi wa inna ilaihi sampun sedan ni kebak nyoon de Allah ya Allah kula nyoon selamat de panjenengan punten kula lo tro laki areng mate taring selamat lo ibareng akiwi sampian jano aku leran deki ngodai gua dadi orang lo beri permintaan nika mungkin keng lakar selamatake dari situ kabedaan edun sampai Abi Yazid Al-Bustami to mana mimpi pengiran takung tangkung monoreng soleh benih ke ngamimpi nabi benih ke ngamimpi utusan tapi amimpi kerabuan Gusti Allah Abi Yazid nikat amator dek Gusti Allah ya Allah anapa sekian lama kula nyoon ke panjenengan dua kula milo tekanin Abi Yazid engkau sengaja lo nekanin apa sedet di dua nabaknah karena ada renga dua macam baknah engkau seneng mon seda adua tua nakake etekan baki nang akhirat alhamdulillah ada ti nyoon montra tulian namo juduan nyoon de Allah subhanahu wa ta'ala debuna guru dan kaula montra tulian namo juduan tak reng lake tak reng bini bebenyak make tak ben bekto tengah malam bebenyak mau surat as-soffat surat marina yasin buktiaki kanca kula para bustaja anang ni bini din ratin lema biki ketika kula ngocak cong karena termasuk manto kakek dia anang ni bini jadi hede dia nyoon ka pangeran nyoon apa pak ya nyoon juduan anak paku aku les ngocak de Allah ya jaja ngocak de beneran banyak maca surat as-soffat ya Allah lah ngerti je kakek teruan dia mantoi gue bingung lah ada ibu cetok sampai mangken alhamdulillah tamat anak lema kompo ya sebolo taring oleh keduaan barabu pabi kule tanya kidem maki bakun surat as-soffat bakun mantuan anak tade kare kompo ya gue jadi ini kejuduan hanyalah milik Allah montra judun ayo pentada Gusti nikah para bustaja napa Allah nikah pareng juduan kareng lake otabe kareng bini ada oleh litas kuno ilaiha sopaja orang lake gele tenang polana andi bi orang monandi bini nikah mesti tenang para bustaja apa mak bisa tenang debuna Syekh Abi Bakar Al-Warraq kullu syahwatin tuksil qalba illa syahwatal jima'a fa innaha tusfihi sakapina pangatero dia monitor tinta kira sajan puas malah sajan tiar atena kecuali pangatero atau bersahwat polong tedung lake bini sajen etorotin sajen eka bersih pada orang ngara loitin latinin bini na antara ngare nyampi rencing kala benare
tanya lagi maka langsung abentak mari jeke ngatanya lah salah ternyata si atanya nih nggak ngerti baik tanya lagi ke bini kak buk kakak semangka dengare kita isarapin ampun dereh maka imana si isarapin lah ani mak sarap bedeman ka imana boh menurut debuna kitab as-sarafuna wa ani kitab napa nih kaki kitab rahasia perusahaan as-sarafuna wa ani dining saraf beda dua as-saraf fil atas was saraf fil bawah lah engki dara engki bok malah mungkin nyata sedo saya sarapin ini bebetai sarapin haram tak kira jempur ngamuk mangkana letelo tahun ongki sambian mun sampai tak ngelaksanaki kewajiban seorang istri laki nairotorot sampian nilat minta laki nanyoon bangocak males mun sampai azina sabini makilo norok ngakan nangka naking ikening lecanga makita norok ngalakonin dosa naking ikening seksa apa bereng bini panika lakar kebailitas kuno ilaiha marema tenang kaselake kutareng legu isarapin ada san mangkat ngare langsung itanyaki kamaka ajawab sampingi serengian ngare derek noro derek jok nih katretan saanya mereng bini kak linto ede buaki ad-dunya mataon dunia adalah tempat kesenangan wa khairu mataiha sebaik-baik kesenangan almar'atus sholihah adalah istri yang solihah mangkana monoreng bini tero mateneng kereng lake engkini kana pon latinin bi ongkuan lambaknya mana bedo Ummu Sulaim panika ngempen anak-anak sakit rajina Abi Tolha datang jalanan anang ni kemate barabu stage dekende etemang je monggo orang ka into irururu anak mati ni le tabeng laki nama le tenang ruru tangana tedung monta tedung bagina baung bilake nongku keng bolen na penakit lo ditedung pai patedung sajena mate tretan ternyata Ummu Sulaim ni kede sereng bini solihah maki kepatian an laki natako takerjet pas laki ni petoju korse yok kalen rasoga yok kalen kalampina pai beri anduk pakona mandi sementara Ummu Sulaim nata deeren emeja mare bedeer pas ngocak mas panjenengan reng la api tak panggi kula panjenengan kerong napa punten ayo kerong si sayang kerong katina apa mas kerong sekerker bedelem sarong areng sampian nikah kerong menapi panjenengan lastari ada eriatas menapi kesokan ada ebobo Abi Tolha langsung ngajawab oke elatinin para bu seteja lemare latinin kan pikir selake leberse make itu raja monggua andi otang itu ko wah ya gampang je leberse make totorakin aja kepatian insyaallah sabar Ummu Sulaim bangocak mas lake bini anak titipna Allah roh petorong Gusti Allah umpamana anak nike epon dudban Allah baku lebih sampian pegel anika bener napa punten ya salah ola anang mati ya engki mas milo abelan legele tak kikir jelelelo Abi Tolhana mata abelan legele derem malek hedah boh
mona belen legele salah anak mate sampean bata kerjat orang laki mon tekerjat lo kira odi salam orang anang mate badi anding mate segale taring pak melarat saga baik ente mon iburu ni kereng odi enten agadi banyak ente agadi keluarkan dua mas abi tolha cangreng coba ujuk ni kebak telapak acabis dek kanjeng nabi locok kanjeng nabi locok sapa bunga nakula jarengan nang mati teti minta kelon pada emak ya teti bola kanjeng nabi tua aki kanjeng nabi moga-moga kula oleh neki buru nikah teti anak sesoleh nah pada buna kanjeng nabi barakallahu fi lailatikuma mandar ol barokah ulina malam arwai gua akan mangkana mon mantan anyar mon lai kulle sing malam apa nyamen ngasai beton engki naunten engki ngasain beton ni kebolena beton asal bersih pae kening selake wi sabini anya makotor beton nah pae tua aki barakallahu lakum walan barakallahu lakum walana mandarol ya barokah kabi amin Allahumma cuma para busteja menapi antara laki bini nikah seteros tas kuno tenang terus anika kodue ngade kaliman negele an kholaqalakum min anfusikum azwaja balik nikah min anfusikum azwajan min anfusikum tanyaki ke kanca santri nikah min faedna nabalit tabid min anfusikum azwajan min anfusikum artinya bagian cuduan bagian dari sampean bagian dari cuduan montrolitas kuno laki bini kau tuang pangra sebagian tibi edeng bagaikan pinang dibelah dua artena mon bunga situng kodu bunga kap mon sosa situng kodu sosa kap mon etrosaki ngantok ketung ngantok kap tedung ketung tedung kap san ngandung situng mi punten lo kapi mungkin apa punten ya make ngandung situng tak kapi keng selake kodu anyo onde guste Allah moga-moga anak sebede dalam kandungan nikah dia cikal bakal anak soleh keng tak cukup dua aki lamon lahir ben ampun letamis napa boleh ampun lamogallap montro dadi anak soleh tak guncoma king dua aki tapi kodu sabe de ponduk otabe madra am kuntum syuhada pon Gusti apa bakna kafir ya nyakseen id hadara yaqubal mautu baktona Nabi Yakub kak dinto kedatangan malaikat maut idh qala li banihi Nabi Yakub ada budak kapotrana mata buduna mimbakti apa cong sesempe demoneng kok mate ka ada kalu jawab karena nak foto nang Nabi Yakub menikah didik kelaban iman kelaban ilmu agama jawab langsung tegas nak butuh ilahakah wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun napa boleh ba seisembelakar pengirana panjenengan pengirana Nabi Ibrahim Nabi Ishak Nabi Yakub Nabi Ishak
na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida, pengiran yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun, ben kula sadaya tunduk pasrah de ajunan epon Gusti Allah. Nika yang perlu ditekankan. Mangkana mon kula pancing nengan keduan anak cek sampai kasep pong-pong anak kak dintoki keni kilo kenal dunia luar, kilo kenal dunia maya, kilo kenal Facebook, kilo kenal YouTube, kilo kenal internet, tore sabe dek madrasah, pondok-pondok pesantren, sabab mangken ni kecek melarat saja ke anak, dan kadang reng tuana lo oning HP Android, anak kini lo oning CBC Andretan, saya betek film Ipin dan Upin, film Bapang Ipin dan Bapang Upin. Tako-tako metek YouTube film Bapang Ipin bi film Embung Ipin tepaga bayi aling Upin Ipin lari yang namo lako. Makanya pesan bi Allahku anfusakum wa ahlikum naro, senga jaga anak abek ben anak ang keluarga ben sen bengkon aja sampai dadi calon esena neraka. Esena neraka sebab kenapa? Mon anak nikah masuk neraka pada ban gela tak norok ngakan nangkan reng tuane ikening lecang, tak norok ngakan ngelakoni dosana reng tuane ikening seksa nah milen anak nikah jaga mon lamo kalap cong lerajena ce abolongan lake bini arapa pak nyetrum nak keni bolana sekeni nyetrum pada kening lanceng paraben nyetrum pada lanceng paraben makilah tua nyetrum pada tua nah mungkin nonton mangkana lo oleh abolong lake bini mon beni mahromah betul. Tamangka mangken jenggonceng ni kalau biasa ke barak ke timur tarekan ni cucuaki ke neraka anak aku lebih sampian angki dari kento kenceng gonceng pak ambu lagi nengi kardu atau le kanan atau le kacer ada orang banyanyian selagi indahnya bulan tak seindah wajahmu engkaulah sayang segalanya bagiku sebini mebengal nobi ketongking plus ada aja etrosaki bisa laki hitamnya arang tak sehitam rambutmu engkaulah sayang pelitanya hidupku nobi boleh ya jarangnya tobi pacar ki maklem main ruah monoleng lambah para busta jemong nobi tak bagi jangan pegang dulu jangan cubit dulu karena baru saja kita berkenalan betul tanda itu mon mangken ngajak malam ning ayo main cubit-cubitan ning ayo main kawin-kawinan daripada kawin beneran pikiran pusing tidak karuan belum dikawin kok ning nyogok dulu Iya sana molako saka dijaga pak dadi reng tua bareng dadi reng sepom kinabunten sabab monto bukan nyanyi tako ngeleju toju ganti puisi atau le kanan kacer ada orang nongo pangocak mana deimu ini deiku para jia mana leermu ini leerku mana dadamu ini dadaku mana bucelmu ini bucelku
mana punyamu ini di ngakue gua Arya mon sampai nyetrum gedung kade tabing kebudi ngandung kade akabin kebudi ya tak sae para busteja mon sampai lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan bagaimanapun tetap anak zina mon bini nika tak bisa iweliin lake nagele sekalipun sengandungin lakar selake nikah kia mangkana wae kocak keturunan anak zina make betong toron bakun zina ya gele proses ruah mangkana ngaji baongkuan paling punten detireng sepo ayo jaga anak nikah je sampai along bolong beni mahremah yang kina punten babadaan yang ikai maneka campur nih non campur nih kemon bedena kana sekolah gonceng kena kana bini baik terke bireng tua jagonceng beda anjo malai soror wah ngaleng lah ni kemerengis para bustaja maki katina apa tetep nyetrum iku ada mau gonceng-gonceng rasana angak ho angak hona ni ketretan mangkana gua bireng lamban bapak-bapak sareng ebu-ebu urusin putrana ongku betul lamun putrana pas nyoon edin entra jelenan tanya akin sede entra kamacong sede anuah pacong sede bereng sapacong bila sede tengah jong gina punten oh ini ke anak laki napa boleh anak anak bini ini ketabat demi anak laki baju tretan baju laris masuk baiko gina punten makanya mau anak bini tanya pon jadi montro tenang orang laki kok tua abang rasa bagian na orang bini abang rasa begina orang lah mon orang laki bini lah abang rasa bagian ada para rabu Allah bekal nuronaki sifat perasaan napa wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Allah Ta'ala kasokan abadi sifat cinta dan warahmah sifat sayang rahmah sifat sayang lah sifat cinta ni kataipun ulama ahli tafsir wala tatimul mawaddatu illa bil jima'i saanya mencintani kemontro sampurna dalam orang tetilake bini kotu langsung bil jima'i kelaben abolong tedung lake mun la bolong tedung lake bini apa kocang kangreng madurana salpok beringin korong depak kening capok beresakarong alhamdulillah kepada kedua mempelai Abdul Rakib dan Maisarah saya mohon pamit dan keduanya saya ucapkan selamat menempuh hidup baru semoga bahagia dan tak lupa selamat mot kemot wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.